Ne dvojim nimalo da će gospoja bar za polovicu održati pobjedu, jer je to napokon njezina djedovina. I Tahi si je prigrabio per fas et nefas, znadu ga i pri dvoru, toga gospodina vrhovnog konjušnika da je divljak bez pare i bojim se još i sad zla, premda je kralj nešto pravednio od svojih lakomih vijećnika, kojih je gospodin Tahi u ime prijateljstva zakapariti znao. Da pravo reknem, nijesu ni marili uvesti tu privremenu fiškalnu upravu, no vele da se je bojati krvi. Moguće, ali fiskus je rad za toga provizorija pobirati zlatnih polovica. Fiskus to rado čini, jer nema nikad u kesi novca. Nijesam imao u tom kraju znanaca doli vas, koga od malih nogu poznajem za poštenjaka. Zato dođoh pitati vas, molim vas da mi budete pri tom teškom poslu u pomoći, jer sam rad, zato može biti kratko vrijeme svoga boravka uvesti opet zakon i red koji pod Tahom, koliko čujem, ne cvate. Ne cvate, žali Bože, potvrdi župnik. Bog mi je svjedok da vam, gospodin Stjepane, ni jesam govorio preko istine i hvala Bogu da ste došli, jer će kraljeva čovjeka opet morati slušati. Ne znam hoće li, zavreti Grdak glavom. Kad sam jutro stigo na susjed, te si iskazao kraljevskim pismom, stade mi Tahova služinčad već na prvi mah bacati klipove među noge. Petar Petričević ne da ključeve. Svi mi se uklanjaju, a ja sam vam stojao, Bog da prosti, kao grešnik pod vješalima. Ali se gospoda prevariše. Grdak ne da se nikakovim gospodstvom zablenuti. Ja ne popuštam i idem ravnim putem. Tako je pravo, gospodine Stjepane, i to je jedini put da si pribavite ugleda. Preporučam vam osobito taj siromašni puk koji se pod Tahom znoji krvavim znojem. Na poštenju i prisegu svoju velim vam da te groze čovjek vidio nije što je Tahi navaljuje na kmetove. Napokon su malne svi velikaši silnici, to je njihova čud, ali Taha kanda se nije primio sveti krst, kanda nosi u prsima kamen mjesto srca. Šta sam ja sve kušao? Mrzim je do duše zaplitati se u gospodske poslove, ali svećenik sam, moram. Tad ko će obraniti od vukova stado ako ne pastir? Ponizik se radi puka ne jedanput. Ja sam ispovjednik gospoje Jelene Tahovke, pa sam joj ne jedanput govorio i ljuto je korio. U Jelene, premda je i ona čitava goropadnica, ima srca, i kanda se moj ukor njezine duše pomalo prima, no Ferko Tahi je zvijer i cijeli kraj ga proklinja. Što sam živ ne videh takova nečovjeka, komu je najveća slast mučiti nasmrt jadni narod. Govorio sam vam za Mogajića, za Stjepana, za Sabova i druga zlodjela, ali to nije ni polovica. Kmet vam nije siguran za kukavnu svojinu, jer Tahi zna pol sela otjerati od grunta bez svakoga razloga i pridržava zemlje ili sebi ili ih daruje zlopakim slugama svojim. Daće je proti zakonu povisio za polovicu. Na svakom imanju podigao je vješala, ter veli da mu objed nije sladak ako nije vidio da se kakva seljačka psina na konopcu kopitala. Ukratko, taj nema suda, nema zakona, nema duše, nema Boga. Naš puk nema zla srca, ali ima vrelu krv. Naš puk je nepovjerljiv, jer vidi da su gospoda koja su mu dosuđene za poglavare, vuci i Turci, da oni koji bi imali prednjačiti narodu i uljuditi ga, gaze sve što je sveto. Jel čudo kad puk pozvjeri i bojim se da će koga toga zaboljeti glava ako se blagoćom tinjajući jar ne prigasi. Ja sam plemić, odvrati Grdak, ali moja kolijevka nije stajala u visokim kamenim dvorima, već pod drvenim plemičkim krovom. Kunem vam se, časti gospodine, da ću braniti taj kukavni narod koji nosi spodobu Božju kao i mi. Bog vam platio, reče Babić. No, recite mi, kakvi su Gregorijanci, upita Grdak. Gregorijanci? Ambroz je valjan čovjek, stara hrvatska krv, ali Stjepku ne vjerujem. Ulagiva se i on seljacima, a ako nadvlada, vješat će i on kmetove kao i Tahi. Bijesan je to svat koji će i vrijednu svoju ženu spraviti u grob. Uzdajte se u mene, završi Grdak. Što rekoh, ne porekoh. Znaću ja ukrotiti gospodina Ferka. Ili ja, ili on. Da Bog da, završi župnik. Kraj glave 15. Glava 16. Gospodin Tahi bio je danas počastio gospodina podbana Ivana Forčića, koji je rado zalazio u goste pod gospodski krov, kako se je to po silnoj trbušini i crvenom nosu na prvi mah opaziti moglo.
Podban bio se je za obilnim stolom silno namučio, te je neprestance znoj sa nosa otirao. Za stolom sjeđahu oba gospodina čavrljajući o državnim poslovima, a gospođa Jelena slušaše ih sjedeći kraj komina odjevena mekom šubicom. Lice joj bijaše blijedo, porušeno, stišćući usne, gledala je predase poniknute glave, a u zjenici sjevnu kažta onaj tamni grozničavi plamen koji je biljegom blize smrti. Neka laju, zaviknu Tahi poslije objeda kroz smijeh. Neka viču, ja ću raditi što je meni drago. Zemlju moraju predamnom poljubiti te seljačke psine pa će biti mir. Ako ih je Henigovica krotila bičem, ja ću ih škorpionima. Znam da su bijesni, znam da po cijelom kraju kuha, ali nijesam li vrhovni konjušnik. Valjda ću znati i tu torbašku živinu ukrotiti. Optime, spektabilis domine, nakesi se Podban, a male pijane oči svjetlucahu mu pri tom kao jazavcu. Dakako, ko škorpioni, toga im treba, toga, ta nijesmo li mi gospoda? Kraljevska komora posla mi na vrat, dakako toga lopova Grdaka, koji mi ide po kući poput ježa, al neka. Potkurit ću toj komorskoj uhodi, da će od same glavobolje pobjeći i pobrinuću se da me moji požunski prijatelji riješe te kuge. Optime dixiti, nasmija se pijani Podban. No, amicissime frater, zapita Tahi, jesi li čuo tko će biti ban? Ništa, zapenta Forčić. Svaki dan čuju se drugi glasovi, sad se govori za ovoga, sad za onoga, ti novi banovi niču kao gljive preko noći. Gledao sam u Požunu skloniti kraljevske vijećirke da bude imenovan ili stari Alepić ili Mato Keglević. I tako će valjda i biti. Pa to bi dobro bilo, to su naši. Svaki dan, nastavi Tahi, očekujem pismo od gospodina Batora koji će mi svakako javiti čemu li se nadati imamo. U taj čas dojavi sluga da kraljevski upravitelj Stjepan Grdak pred gospodina Taha doći želi. Grdak, zaviknu ljututo Tahi, šta će ta stjenica opet od mene? Da mi prisjedne jelo, a neka uđe. Baš ćeš, amiče Podbane, vidjeti s kakvom bagrom ja tu gospodstvo dijeliti moram. U sobu uđe Grdak, pokloni se gospodi, a i gospođi Jeleni. Tahi omjeri došljaka prezirno od glave do pete, pa će porugljivo. Šta je opet, domine Grdak? Gdje vas boli? Nekako kiselo gledate. Znam da ću opet čuti kakovu komorsku prodiku. Ja sam rad s vama o ozbiljnim poslovima govoriti, magnifike domine, i to po nalogu kraljevske komore. Govorite slobodno, reče Tahi istrusiv čašu. Evo, ovdje je samo moja žena i moj pobratim Podban. Da, govorite, zamrnja Forčić. Oprostite da vam smeta, magnifike, ali već 4 puta htjedog doći pred vas. Vi se sve jednako sastanku izvinuste, a ja dolazim u službi kraljevoj. Da čujemo, zjevnu Tahi omjeriv opet upravitelja koji je pred njim stajao. Vama je znano, nastavi Grdak mirno, zašto sam amo poslan, jer ste primili pismo od kraljevske svjetlosti još oko Božića, da upravljam u ime Fiska polovicom svega imanja, dok se ne svrši pravda sa gospojom Uršulom Henigovom. No, oprostite, vi ili može biti vaše sluge zaboraviše kraljevo pismo i da vi ovdje nijeste jedinim gospodarom. Dalje, iskesi se Tahi dok je Forčić skutriv se ispod oka gledao drzovitog upravitelja. Zemlja nije samo vaša, nego zasadi kraljeva, kmetovi nijesu samo vaši robovi, nego i kraljevski podanici. Dođo hamo pre nekoliko mjeseci, vi ne htjedoste predati polovice, niti sastaviti popis imetka. Utekog se vašemu provizoru Đuri da se opitam kako prihod stoji, ali plemenita gospođa Jelena zabranila mu je da mi i riječicu rekne. Jesam, planu Jelena. I dobro ste učinili, gospoja, kimnu Tahi, da čujemo dalje. Mjesto da mi predate polovicu grada, stisnuste mene i moje ljude u 2 male komorice pred gradom. Ja imam, amiče, veliku obitelj, a grad je malen, nasmija se Tahi. A šta ću vam dati nego komoricu kad ste časti komore? Ja za svoju osobu prežalio bih sve to, prihvati opet Grdak, ali ne mogu prešutiti što se tu radi. Za boravka moga naslušao sam se i nagledao dosta strahote. Ne pitam za prošlost, za glavu Stjepana, za Ivana Sabova,
Za to odgovarajte pred Bogom, ali grozim se toga što sam na svoje oči vidio. Vi ste magnifike uveli ovdje preko zakona 7 novih daća. Jesam. Vi ste od kmetova za kaptol pobrali 10, potrošili ju, a sad je moraju jadnici po drugi put platiti. Jesam, jer su moji robovi. Vi ste si za svoje vlastištvo prisvojili silnom rukom od kmetova sve mlinove na Krapini i kratite kralju svaki prihod. Jesam. Vi na hrpe tjerate seljake od kuće i zemlje, otimljete im vinograde, polja, stoku i kao da je to vaše. Što je bolje držite zase, a gore dajete svojim zlopakim slugama, navlastito kastelanu Ivanu Loliću. Nijeste li do košilje oprijenili Matu Belinića ispod susjeda, te siromah ide s prosjačkim štapom od sela do sela? Nijeste li sve imanje kmetovima Vojvodi, Mati Majdiću, Ivanu Čačkoviću iz Brdovca, Petru Bederliću iz Otoka i Martinu Filipčiću iz Pušća ugrabili do zadnje mrve, da se bez krova i zaklona gladni, bosi, jadni biju po svijetu? Jesam, zaviknu Ferko, skočiv i lupiv šakama u stol. Jesam i stotinama drugih seljaka zaplenio sve, jer su buntovnici bili, jer su pomagali Heningovicu. Valjda je i udova Marušićka, koja sa djecom pogiba od gladi, buntovnica bila. Nijesu li, recite dalje, vaše sluge sjekirom razbile i do zadnje kapi ispraznile sve seljačke klijeti? Ali šta rekoh? Vi ste i milostivi kad vam treba krvavih groša. Hvataju vaši ljudi bijedne seljake po cesti, te ih puštaju samo u Zagreb, da si za ime Božije od građana uzimaju novaca, da se od vas otkupe. Idite među zagrebačke građane. Spomenite im Susjedgrad i svaka će krštena ruka zastrepiti. Ja ne mogu, ja ne smijem šutjeti. Dok bi ljudi imali raditi na Kraljevu polju, tjerajte ih u Farno da vam na garištu spaljene seljačke kuće grade nov gospodski dvor. Zemlja stoji pusta, sela su prazna, narod oplijenjen, pa nema što bi kralju dati morao. Zađite među puku sela, slušajte što govore na sva usta. To vrije, to ključa, da mi je strah veće strahote. Zato dođo hamo, jer ja, upravitelj kraljevske komore, ne smijem trpjeti da se prikrati kraljev prihod, da se hara kraljeva zemlja, da se nasmrt muče kraljevi ljudi. I ako bude od toga zla, odgovornost pada za to na vašu glavu. Ferko, Ferko, ti to slušaš, ti šutiš, zakriješ ti blijeda nasmrt jelena. Za toga govora drhtaše Tahi kao šiba. Kad Grdak završi, zatisnu silnih zube u donju usnicu, zakopa ruku u džepove i postaviv se tik pred upravitelja prozbori mirno. Jeste li svršili? Jeste. Vrag vam je dao jezičinu da ni zmija ne može bolje piskati. Da nijeste kraljev časnik, objesio bi vas ko što ću svakog seljaka koji mi pisne. A sad vam velim da se ja zovem Franjo plemeniti Tahi, vrhovni konjušnik, carski komornik, gospodar na susjedu i Stubici, baron od Stettenberga, kapetan Kaniški i velikaš. A kako se vi zovete, kukavice? Ne zovem se, hvala Bogu, Tahi. Vama se hoće kavge, amiče Grdak. Pravde! Pazite da vam pravda rebra ne slomi ako budete jarili mužadiju. Ja vam govorim u ime kraljevske komore, a ja vam velim, šibaj šljivaru. Dobro, reče Grdak odlazeći, pamtite da ste plemića obružili. Barun Stettenberški odgovorit će kraljevskomu komesaru pokornije. Taj je vragu iz torbe iskočio, progovori Forčić, izvaliv oči kad bješe Grdak izašao iz sobe. Ne boj se, Ivane, nasmija se grohotom Tahi, blijed od jara. Taj će se zec još nabosti na moje raže. Gospođu Jelenu hvataše od ljutine vrućica, jedva se dovuče u svoju ložnicu. Kad je Tahi u dvorištu svoga mamurnoga gosta dizao na konja, reče: Moja gospa Jela, miče, suši se kao stara vrba i sveci roje joj se po glavi kao muhe. Nekako gine i Bog zna, ali ne svrši riječi, jer u taj čas doleti na konju glavurdajući debela, napuhnuta ljudina kratkih nogu i tubasta nosa, kaštelan Ivan Lolić. Milosti vaša, nosi važno pismo za vas, dobi ga u Zagrebu od udove Banice, kamo je stiglo. Tahi raspečati pismo, Forčić prignu radoznalo glavu. Od Batora, šapnu Tahi čitajući. Tko je ban? Izlanu se Forčić. K vragu, zadrhta Tahi. Mjesto jednoga imamo 2 bana.
A šta ću ja, zinu Podban. Pop Đuro Drašković i sabljaš Franjo Frankopan Slunjski su na Banovi. 300 mu muka, naši kandidati propadoše. Ali njihovi, završi Podban. Hvala Bogu, reče Tahi. To je tertius aliquis. Za koju će stranku biti? Koja ih prije zakapari. Pop je mudar, gladak i sladak, ali znam ga pogoditi. Slavičan je do bjesnila. Ja ću ga uhvatiti pa je naš. Franjo Slunski tuče samo Turke i brine se bijesa za politiku. Sutra pođeh u Zagreb pokloniti se Draškoviću. Zbogom. Poteško otkasa Podban nizbrdo, ali mu doviknu Tahi. Stani, brate, Lolić nek te prati u Zagreb, da putem ne zapneš. Jesi li me čuo, Loliću? Sutra si možeš uzeti Zukalićev mlin na Krapini. Jesi li razumio? Jesam, laku noć, vaša milosti. Zažmirnu Debeljak i uputi se za klimavim Podbanom, koji je glavurdajući buljio u zalazeće sunce. Gospodin Tahi zađe u grad i pokuca na vrata Kaštelanova stana nedaleko od ulaza. Uniđe. Sred sobe stajaše mlada crnoga žena, mala nosa, debelih usana, punih prsiju. Podbočiv se, skupi guste obrve, zažmenu jednim okom i udari u smijeh. Ala ste lijepo, milosti, otpravili moga benastoga Lolića, gledala sam sve kroz prozor. Pa on ni ništa ne sluti, dušice, zapita Tahi. Bijesa ne sluti, zahohota žena, pokriv si rukom tobožo stida lice. Mislim da sve zna, ali dajte mu cekina i mlina i neće pitat da li mu žena moli čislo. Pa je dobro, njegov moj mlin, moja njegova žena. A gospoja Jela, zapita Lolićka gledajući ispod oka ražarenog starca. Spava ili moli Boga, odvrati Tahi. Pa je dobro, nasmija se Lolićka. Pusti moje čislo. Tahi ovinu ruku oko bujnog stasa Kaštelanice, a ona poniknu i udari u prigušen smijeh. Kraj glave 16. Glava 17. Gospodin Ambroz Gregorijanec sjedjaše za stolom u tornju Mokričkoga grada, kamo je u rano proljeće 1567. na duže vremena u pohode došao bio. Nije radi zabave i veselice, već upravo radi svoje i susjedske parnice. Čuvši za zlodjela Tahova, htjede si sve izbliza pogledati, sve od očevidaca čuti. Bio se je nadnio nad debelu knjižurinu, na koju mu je duga brada padala, a oči su mu hrlo letjele po crnim tiskanim recima. Mozgao je o razlici među slavonskim i ugarskim baštinskim pravom, jer je kraljevski sud navlaš zato pitao. Baš prihvati Artiju da si zabilježi nekoliko riječi kad u sobu stupi odjeven putnim odjelom gospodin Mihajlo Konjski. Starac pridignu glavu i, pruživ došljaku obje ruke, viknu. Da ste mi zdravo, dragi prijatelju moj. Koja vas sreća nosi na Mokrice? Bog vas okrijepio, domine Ambrozi, reče Konjski. Ne znam je li sreća ili nesreća, ali svakako važna novina. Da čujemo, odvrati Ambroz, spustiv se opet na stolicu. Habemus papam, imamo bana ili bolje reći imamo dva bana. Dva? A koga? Pridignu se Ambroz živo. Biskupa Draškovića i kneza Franju Frankopana Slunjskog. Jel to istina? Zapita Ambroz. Moj Stjepko donosi svaki dan iz Zagreba drugoga bana. Mnogo se govorilo za Matiju Keglevića. Prava, živa istina, odvrati Konjski. Meni je to rekao gospodin biskup, moj znanac, jučer sam pripovjedao, a ja pokitah sa svojom ženom Amo da vam dojavim tu novinu. Drašković, dakle, zamisli se Ambroz, te stade gladiti bijelu bradu. Niko nije na njega mislio. Biskup ne pripada ni jednoj stranci. Slavni tridentinski govornik nije se miješao u naše zemaljske poslove. Mudar je, gladak i sladak, a nije pristran ili bijesan. Pa nije loše. A zašto dva bana? Drašković je pro civilibus, Frankopan pro militaribus. Knez je slunjski mlad, ali velik junak i poštenjak, nastavi Ambroz. A jeste li govorili s biskupom o našim poslovima? Da kako? A on? Ta vi ga poznajete, fin je i mudar. Njegove oprezne riječi kanda koračaju po ledu, a kad što god zatajiti želi, navodi riječi iz Svetoga pisma ili kakvoga latinskoga klasika. Ja sam mu govorio od komada.
Mirno sjedeći, slušao me je ne veleći ni crne ni bijele. Kad završih, odvrati mi. Za veleizdaju se ne bojte. Ta kapitalna parnica zaspaći u arhivu. Što mi za Taha rekoste, znam i sam. No Tah ima, vjerujte mi, u kraljevu dvoru silnih prijatelja. Ima u zemlji veliku stranku, a kraljevskoj svjetlosti treba novaca. Potom vidite, domine Mihajle, da taj gordijski čvor ne valja rasjeći, već fino i vješto razuzlati. Ne prenagliti se, za Boga, strpite se. Pravda neka teče pred Banovim sudom. Ta ja nijesam Petar Erded i Tahov zet. Zatim razmišljao je biskup duže vrijeme igrajući svojom bradom. Ujedanput, kada se nečemu dosjeti, dignu glavu i reče mi: šta radi vaša gospoja Anka? Već je dugo nijesam vidio. Zar je zaboravila da sam joj na krstu kum? Recite joj neka k meni dođe još danas, neka dođe. A vi budite na oprezu, to recite i gospodinu Ambrozu Gregorijancu. Ne zaboravite javiti mome kumčetu što vam rekoh. Završi biskup, dignu kažiprst i otpusti me. Da, nasmjehnu se Ambroz. To je njegov način, razuzlati. A što reče Anki? Reče joj da je Tahi kod njega bio, da mu se je ponizno poklonio i hvalio uveliko kraljevu mudrost, da je najmudrijega Hrvata postavio banom. Ah, gle, reče Ambroz, vuk se umije promijeniti lijom. Da, nastavi Konjski, i Tahi, kako čujem, hvali se po Zagrebu da je ban vrlo prijazan bio, da će sud biti pravedan i da će svačije pravo strogo štititi. Drašković je na sve stranke gladak. Ibis redibis, lija liju nadlijala, no držimo se njegova savjeta, jer nam ide u prilog. Pođimo sve te novine javiti gospođi Uršuli da se dogovorimo. Recite joj i vi neka se mudro vlada. Uršula je valjda već sve saznala, reče Konjski. Moja žena pošla je upravo k njoj. U vrtu gradskom šetala gospođa Uršula živo, govorkajući se gospođom Konjskom. Biskupova misao, reče Konjska, veoma je mudra, ar se hoće tomu puno opreza. Ni svome mužu ne rekoh o tom riječi, jer znam da je prijatelj Ambrozu, koji radi pošto poto svezati Sofiju sa Milićem, a za mladog šljivara radi i Marta, naša čutljiva Marta. Naprečat se dakle ne smije, već stramputice, jer ne možemo Ambroza uvrijediti. Ne, duša mi se priječi, reče Uršula vrteći glavom. Ja sam protivna toj ženitbi sa šljivarom, ali zmirite se sa svojim zakletim vragom. Ne pitajte, majko, za osvet, reče Konjska hladno. Pitajte mirno za svoju korist. Uršula se zamisli. Istina je, reče Uršula, korist je velika. Ne oklijevajte dakle. Marta mi je pripovjedala cijelu priču o Mogajiću koji čami u turskom ropstvu. Uhvatite zatravljenog Milića tom viteškom doskočicom, zaglavit će, tako ćemo ga se riješiti. Milić je ovdje, reče Uršula, bio je za poslom kod Ambroza, a sad je kod Marte. Eto sreće, uhvati Anka majku za ruku. Navalimo sada, obavimo brzo taj posao da nam Ambroz ne zakrči puta. Pa neka bude, reče odlučno Uršula, Heningovci su velikaši. Dok je gospodin Konjski pripovjedao Ambrozu važne zagrebačke novine, zabavljalo se na drugom kraju grada u sobi gospođe Marte malo društvance. Stjepkova mlada žena namatala je kraj stola pređu, djevojka Sofija šivala je marljivo, a gospodin Tomo Milić stajaše do prozora, upirući oči u djevicu koja je svakim danom ljepše sjala i cvala. Ele, gospodine Tomo, nasmješi se Marta, razmrsujući niti. Šteta da nije noć. Zašto, plemenita gospo, zapita mladić, jer biste odmah stali zvijezde brojiti. Ah, šta ću i govoriti. Osobito kad Sofiju vidite, jel? Pogleda Marta oštro mladića. Sofija porumeni, a Milić odvrati. Ta da, kad ju spazim, otimlje mi se jezik. Jel, gospođice? Žali Bože, odvrati djevojka, osokoliv se i pridignu glavu. Sve mislim da sam strašno strašilo kad me se gospodin Milić toliko plaši. Ja brbljam i brbljam o suncu i mjesecu, a on gleda nijem preda se, kanda na zemlji nešto traži. Ne ljuti se, sestro, ta tebe traži i ne vidi nego tebe. To ti se zove jaki spol, takvi su svi junaci, ali mirujte, djeco, nastavi Marta. Ja sam ispovjednikom vaše ljubavi, strpite se, dovešću vas do spasenja. Ah, po 100 puta vam hvala, reče Milić,
ali vi znate, plemenita gospo, da je mučno čekati. Trpen, spasen, mladi gospodine, pouči ga Marta. Ljubav je kao i orah, izvana gorka ljuska, iznutra slatko zrno. Kad saznah da vi i Sofika gradite meni za leđima ljubavnu mrežu, rasrdih se i hvalite Bogu da je i gospodin Ambroz na vašoj strani. Potom pridobiste i mene, jer se uvjerih da je vitez gotovo poludio, a gospođica pamet izgubila. Tu dakle nema lijeka, izim, uzmite se. Al moja gospoja majka nije toli meka. Ponajprije mi reče, ne. Kad je sjetih poslije Susjegradske bitke, ne odgovori ništa, kašnje reče, vidjet ćemo. Dakle, pomalo. Kaplja za kapljom izdube i kamen. Majka će biti mekša, jer je nesretna. Tomo poljubi Martu u ruku, a Sofija ovinuje se uz plač i smijeh oko vrata i kliknu. Sestro, zlatna sestro, grdi me kako znaš, badava. Htjela sam toga čovjeka istisnuti iz srca, ali on je jači, pa se ne da. Istisnuti, zapita kroz nježni ukor Milić. Djevojka uzvinu glavicu, pokaza kroz smijeh bijelo zubiće, pogleda mladića suznim okom i pruži mu ruku, reče mekim glasom. Šala, šala. Istisnuti, pljesnu Marta rukama. Ta stavila bi 3 lokota na srce da joj ne uteknete. To sam čula kad je i sna govorila. Sestro, gurnu nježno djevica Martu, zažariv se dovre glave. Upravo se htjede mladi plemić oprostiti, kad uniđe vedra lica gospođa Uršula, a uz nju Anka. Anko, skočiše sestre, odakle ti? Djeco, prihvati stara Heningovica svečano. Anka donese nam veselu vijest. Gospodin biskup knez Đuro Drašković, Ankin kum, postoje banom. I ako Bog da, zauzet ćemo zakratko svoju djedovinu. Slava Bogu, klikoše Marta i Sofija. No, djeco, nastavi majka, želim taj vedri dan proslaviti svečanim činom. Vi, gospodine Miliću, okrene se k mladiću, ljubite moju kćer Sofiju. I Marta je za vas snubila. Dobro, daću vam je. Svi se prenuše radosno, a Sofija kleknu i poljubi plačući majčinu ruku, koju ova brzo izvinu. Al daću vam je pod jednim uvjetom. Kad moj pokojni gospodin jednom opasno bolovaše, zavjetovah se Bogu da će moj sin osloboditi jednu krštenu dušu od turskoga ropstva. Sin mi umre dječakom, ne ovrši zavjeta. Vi želite biti mojim sinom, vi skroman plemić mužem velikaškoj kćeri. Ovršite vi taj zavjet, proslavite se. Dočuk da Sofiji obećaste da ćete osloboditi mladoga Mogajića, vjerenika Sofine sestre po mlijeku, koga Turci zarobiše. Dobro, oslobodite toga čovjeka i kad mi ga dovedete, bit će Sofija vaša. Tako mi Bog pomozi. Svi se stvoriše kamenom, a Sofija, ciknu i problijediv na smrt, pade bez svijesti u naručje sestre si Marte. Gospodin Milić pako stupi blijed i miran pred Uršulu i reče, hvala vam, plemenita gospo, ljubim gospođicu više od svega živoga i rado ću život svoj vrgnuti na kocku za njezinu ruku. Tomo, šta radiš? Zaviknu Ambroz, čuvši na vratima posljednje riječi, ali ne mareći za doziv, dignu mladić ruku i završi. Kunem se živim Bogom da ću poći osloboditi Mogajića, kunem se Bogom i svojom ljubavi da ću doći samo s njim ili se vratiti neću. Ko to uradi? Zavapi zdvojno Ambroz. To je tvoje djelo, šapnu Marta gospođi Konjskoj. Bog ti oprostio taj grijeh. Jest, nikada se radi toga pokajati neću. Odvrati potiho Anka mirna lica. Zbogom, Sofijo, kliknu mladić, kleknu pred sumrtvu djevojku. Povratit ću se k tebi, k svojem zlatu, zbogom, i žarkim cijelovima pokri plemić mladičinu ruku. Kraj glave 17. Glava 18. Veliki osvanu tjedan, sveto mirovno vrijeme, gdje izmučeno tijelo spasa počiva u hladnom, kamenom grobu, gdje se kršćanski narod svjerno i skrušeno nadnosi nad zjalo crne rake, iz koje će do malo dana prhnuti u plavetno nebu poput zlatne golubice posvećeno srce Božijega Sina, gdje kuca jednakim milosrđem za pravednika i grešnika, jer iz tog srca izvire prvi, najviši zakon cijeloga svijeta, ljubav. Veliki je tjedan,
nebo je vedro kao staklo, zrak je topal i miran, samo ga nježno pomiču krilašca laste, glasnice proljeća. Veselo poskakuju potoci kao nestašna djeca, iz zemlje proviruje kukčić da vidi je li hora, gaj se zeleni, svijet se rumeni, a puk kleči pri svetom grobu sagnute glave i šapće kroz suze Božjemu sinu. Isuse Bože, nijesi li izbavio i nas, nijesu li sve te tvoje rane odoljale paklenoj sili? Velika je srijeda. Na klecalu u svojoj ložnici kleči gospođa Jelena, stišćući suhje, blijede ruke i sagiba uvelo lice svoje pred raspetim Bogom, moli i plače, moli ustama, a proklinje srcem izvor svojih jada, Uršulu Henningovu. Velika je srijeda, voljko je vrijeme, a u kući kaštelana pod susjedom sjedi gospodin Ferko Tahi. Oči mu blisiću, lica mu gore, jer na njegovoj grudi počiva bujna, mlada kaštelanica. I njoj gori rumeno okruglo lice, i njoj plamsa crno požudno oko. 100 puta poljubi ju Tahi, 100 puta nasmehnu se Lolička. Jel si tvoj muž uzeo Zukalićev mlin? Zapita Tahi. Jest, klimnu kaštelanica. A kmet se nije opiro. Jest, gospodaru, ali Lolić ga lupi po glavi i sad se već ne opire, nasmija se žena. No ti, gospodaru, samo Loliću daješ, meni ništa. Zar ja ne vrijedim ništa, ha? Valjda znaš da vrijedim više od gospoje Jelene. Daj, cekina, pruži kaštelanica malu ruku i pogleda slatko Taha. Vidiš, sjutra ću u Zagreb da si kupim svilenih vrpaca za Uskrs, pa nemam grošića. Lolić je skup, drži sve pod ključem, pa se samo izdere kad što. Nek ti stari Tahi da, i onako ne daje badava. Daće Tahi, dušice, reče starac i stavi na malu ruku 5 cekina. Na, uzmi, pa me poljubi. Kliknu žena, cmoknu starca u usta, ali ću imati na Uskrs lijepa nakita i svemu ću svijetu reći da je od tebe, gospodaru. Ali gle, kako je to strašilo na konju? Udari Lolić u glasan smijeh, pokazao prstom kroz otvoreni prozor. Pop jaše konja, lijep je konjić, šteta da ga ima stari ćelavac iz Pušće. Bome šteta, potvrdi Tahi. Čekaj, bit će šala. Na toga vražjega popa imam i onako zub, jer me svaki čas tužaka. Dođi za mnom. Na lijepu konjiću jezdio je mršav starac u crno odjeven. Bijaše to župnik Antun Knežić iz Pušće, koji je upravo u Zagreb po sveto ulje išao. Starac dizaše bezbrižno glavu gledajući u taj lijepi svijet, a duge noge visahu mu gotovo do zemlje. Ujedanput stvori se pred njim Trbonja Lolić, a podalje stajahu gospodin Tahi i kaštelanova žena. Bonum mane, reverende domine, nakašlja se Lolić, uhvativ konja za uzdu. Kamo ste udarili? Hvaljen Isus, odvrati svećenik plaho. Idem u Zagreb po sveto ulje. Ta znate, sutra je veliki četvrtak. Pa šta će vam konj? Našali se kaštelan. Valjda znate da su apostoli pješice išli po svijetu, a i sam Božji sin jezdio je na magarcu. Jeste li vi bolji? Slab sam i star, odvrati župnik dršćući. A šta? Trapite se. Čemu popu konj? Dolje, reverende amiče. Svećenik protrnu i uhvati se konju za vrat, ali brže priskoči Lolić i gurnu starca u rebra da se glavurdajući sruši na zemlju. Ovamo, ženo, eto ti konjića, nasmija se kaštelan grohotom. Žena dotrči, poklopi konja poput muškarca i potjera ga po cjelini kraj ceste. Bijesno skakutao je konjić, bijesno ga je nogama stiskala žena i previjajući se od smijeha vikala. Hop, konjiću, hop, k vragu ode pop! A starac župnik dignuv se stajaše sklopljenih ruku i gledaše suznim okom bijesnu ženu. Molim, dajte mi konja, moljaše župnik, ne mučite jadnu životinju. A ja, pope, reče Lolička, ustaviv se pred starcem. To mi se, paripče mili, to je moje. Hop, konjiću, hop, k vragu ode pop. Brusi, starče pete. Ali gdje vam je duša, zapita starac. Jeste li razbojnici da mi na cesti otimljate što je moje? Ne bojite li se Boga? Zašto? Nasmija se, pokazav zube žena. Gdje stoji u Svetom pismu da ti konja imati moraš? Rekoh li pravo, milostivi gospodine? Okrenu se k Tahu, koji se međutim približio bio, te župnika gledao podrugljivim okom. Pravo,
Maži si svoje papke svetim uljem pa ćeš dobiti krila, odvrnu Tahi. No znate li šta, župniče, našali se Lolička, meni ne treba konja, ima ih na susjedu dosta, ali mi novaca treba za uskrsne kolače. Koliko mi date za moga konja? Ja da kupim svoga konja, izvali Knežić oči. Nije druge, progovori Tahi, žena ima svoju glavu, vadi kesu, znam da je puna. Dršćućom rukom posegnu starac u nedra, te iznese svilenu kesicu sa 5 lira i pruživ je mahnitoj ženi reče. Na, uzmi, Belijalova kćeri, to je sve moje siromaštvo što sam za Uskrs prištedio bio. Mršava kesa ko što i ti, naruga se Lolička skočiv s konja. Nek te voda nosi. Da nije olovo? Jesu li prave škude? Cin, 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 jesu. Pa za kolače bit će dosta. Snužden zajaše starac konja i potisnu prema Zagrebu, a Tahi, Kaštelan i njegova žena vikahu za njim kroz grohotan smijeh. Hop, 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 prazan ode pop. Ali u to pristupi gospodaru Petar Bošnjak i reče. Milostivi gospodaru, Stubičani se rote, neće da predadu ključeve svoji klijeti. Da vidimo, dignu Ferko glavu, hoće li me psine slušati? Petre, mi ćemo Uskrs slaviti na Stubici. Osvanu Uskrs, slava pomirne žrtve, Uskrs Sina Božjega, Uskrs cijele prirode. Po bregovima razliježe se jasan glas zvona Gornjostubičke crkve, koja stoji na trgu sred mjesta pod tvrdim Stubičkim gradom. Među mladim zelenilom bijeli se ruho hrvatskoga puka, žari se crvena marama i rujni koralj. Staro i mlado, muško i žensko hrli u crkvu, iz koje se ozivlju veseli usklici Aleluja. Jesu li veseli? Te gromorne orgulje ne razlijevaju se danas kao nebeska glazba, već kao strašna oluja, i mjedno zvonce ne pjeva kao anđelski glas, već kanda na umiranje zvoni. Kad mine služba Božja, tako zapovjedi gospodin Tahi, nek se skupe svi kuće gospodari i neka predadu ključe svojih vinskih klijeti. Susjed i Brdovac je oplenjen, sad je red na Stubicu. Upravitelj Grdak veli neka ne dadu ključa, a Tahi veli tko ne da izgubit će glavu. Stubičanin je tvrd, osovi glavu i veli ne dam. I Tahi je tvrd, sjedi na svom gradu, osovi glavu, veli moraš. Sila se naroda skupi, muškarac mrko gleda preda se, a žena moli, uzdiše, plače. U kutu kleči uz staricu majku i Matija Gubec. Lagano raspinju se zadnji, aleluja, pop blagoslovi puk, orgulje zanijemeše. Svrši se služba Božja, a narod osta klečeći, ni da se makne iz crkve. Pred crkvom stoji na konju Tahi i nestrpljivo čekajući čupka si bradu. Nemirno prebacuje konj noge, nemirno igra Tahu srce. Na trgu razredi se četa štajerskih mušketira iz Stettenberga, šibe pušaka im kliju. No hoće li kraj biti popovskoj litaniji? Izdera se Tahi, a Petar mu Bošnjak reče da narod ne ide iz crkve. Pa dobro, mušketiri, naprijed! Istjerajte psine iz te svete škulje! Mušketiri navale na crkvena vrata. Teški koraci oružnika odjekivahu crkvom, narijek i jauh pozivahu se visokim svodom. Bože pomozi, Isuse, spasi nas! Vapijahu žene i djeca, a muškarci škripahu zubima. Blijed stajaše pred oltarom, pop dižući sklopljene ruke k nebu. Žamor zaori, kundakom, šakom, psovkom i kletvom tjeraju mušketiri muški narod napolje. Narod, neoružan kao stoku iz Božjeg hrama, za muškarcima tiskaju se plačući, vapijući blijede, prestravljene žene, a župnik baci se pred oltar Božji, suze mu teku na hladan kamen. Pred crkvenim vratima prekrstiše stražari koplje, na trgu stoji cijela četa vojnika, a pred njima miješa se zdvojni prestravljeni narod. Visoko podignu barun Stettenberšku glavu i viknu. Ej, kuje, znate li zapovjed? Da ste mi predali ključe. Ti, Loliću, piši čiji je koji. Tada stupi pred Taha visok, bjelogav starac, široka lica, živih očiju. Starješina Mujo iz sela Golubovca i reče mirno, položiv ruku na srce. Kralju dajemo što je kraljevo, gospodinu što je gospodinovo, ali što je naše ne damo. Vi ne date ključa, zaškrinu Tahi. Ne damo,
tako nam Boga! Viknu, dignu ruku Gubec, dočim mu se majka hvatala ramena. Ne damo, ne damo! Zaurla u jedan očajan krik cijeli narod. Oj, zagrmi Tahi, potjerav konja za svoju četu. Palite ljudi, tucite psine! Klupko puka zadrhta, puške se spuste, i dim, i plam, i grom. Jao, Isuse, prodre užasan glas do neba. Rasprši se gomila. Tu pade mladić, tu kleca žena hvatajući se za srce, tu glavurda starac, tu se od smrtne rane previja dijete. Krv teče, nevina krv po crnoj zemlji, krv pred licem Božijim na sveti uskrsni dan. Pobjesi vojnik, leti na narod, lupa, tuče i hara. Kundak smrvi glavu starcu Mihajlu, ranjen klonu Gubec u naručje majke. A Tahi dignu se u stremenima, od radosti dršću mu guste obrve, usta mu se šire u pakostan smijeh, a oči mu igraju kao ljutice zmiji. Veselo gleda na to razbojište, gdje žena grli mrtvoga muža, gdje majka skuplja ostatke zaklanog djeteta, gdje si ljudi kosu čupaju i prsi lupaju, ali on ne čuje ništa, on ne ćuti ništa. I poleti među čopor, poleti k crkvenim vratima, kamo je Gubčevka sina odvukla bila i zamahnu sabljom, ali kao lavica ispriječi se pred njim starica i upirući veliko suzno u oko njega reče: Udri! U kraj, babo! Zaruknu Tahi i zamahnu opet, no u taj čas izađe pred crkvu svećenik i zavapi dižući srebrno raspelo. Na ovoj pećini podići ću crkvu svoju i vatra paklena neće je savladati. Silnik se trznu, ruka mu klonu, ljutit okrene konja i poleti na grad. Tada se pojavi podžupan Đuro Raškaj, dojuriv iz Zagreba na prijavu Stjepana Grdaka i zapovjedi u Banovo ime, da ni ruka u seljake dirnuti ne smije. Uskrs je, spomen krvave žrtve, tužno leleče mrtvačko zvono, u Stubičkoj crkvi leže lješine mrtvih seljaka, kraj njih kleči svećenik i moli za nevine duše, a po brdinama ori se jauk udovica, plač napuštene djece. Na treći uskrsni dan kleče pred oltarom brdovačkim 3 seljaka, jedan iz Stubice, jedan iz susjeda, jedan iz Brdovca. Sinci, reče župnik Babić, blagosloviv ljude. Bog vas blagoslovio, Bog vas pratio. Vaše rane zapisah na pismo. Nosite ga pred svjetlo lice kraljeve milosti, otkrite mu srce svoje. Kralj neka pomogne, to vam je jedina nada. A ti, Bože pravednosti, zasini u srcu vladara. Kraj glave 18. Glava 19. Lijepo je ljeto, krajina mirna, mirno kao u grobu. Rasplinula se krv mučenika pred Stubičkom crkvom. Poslanici seljački vratiše se od kraljeva dvora, gdje im se reklo da će kruna odrediti što potrebno bude. Seljaci se skutriše, šute, jedva dišu. Tahi je gospodar, Tahi je silan. Čudni su to dani na susjedu gradu. Gospođu Jelenu gotovo ispiše guje. Na svojoj postelji pod slikom Arlandove Dore previja se bolna. Lica joj gore od samrtne vrućice, prevrće oči, stišće zube da joj duša ne utekne, da se osveti nevjernome mužu. Sve je doznala, sve. Smrt ju privikava na ložnicu, ledeni samrtni znoj navire joj na blijedo čelo, a Tahi grije se na bujnoj grudi mlade bludnice. Oh, živjeti, živjeti, uzdiše Jelena, badava. Smrt je vuče u grob, ljubomor je zaustavlja pred grobom. Zdvojno se previja, moli, kune, plače, uzdiše. Živjeti, živjeti, almari Tahi, Drašković mu se prijezno nasmiješi, Bator ga štiti, cari daleko, nebo visoko, smije se Tahi i pije, smije se kad ga mahlita starca u navorno lice ljubi lijepa grešnica. Smije se kad seljak na vješalima dršće, sinja mjesečina trepti kroz otvoreni prozor. Ej, mjeseče, vidiš li bijelu punu ruku kaštelanice, poput zmije savija se oko starčeve šije. Ej, kako ga grli, kako ga ljubi, kako crna raspuštena kosa pada na snijeg starčeve glave, kako se usne sabire, kako oko od strasti umire, kako dah žeže i pali,
a starac, počivajući na kaštelaničinim grudima, udari u grohot i pokaže prstom kroz prozor na brežuljak. Vidiš li, dušice, kriknu, eno se na mjesečini ziba nešto drvetu, to je seljačko pseto. Reče ti da si bludnica, sad visi, ha, gle, obljeću ga gavrani, u zdravlje vaše, crni drugovi, zaviknu Tahi, skoči i iskapi vrč vina, pa grli, ljubi, i grešnica, jujuška, i gavrani grakću, sinja mjesečina dršće na licu gospođe Jelene na Dorinoj slici, i pridignu se gospa i zinu obrati blijedo lice prema mjesecu. Čuj, Jeleno, čuj, gavrani grakću, smrt ide, smrt, a Tahi, gdje je on? Ljubi, strahote, Tahi ljubi, Jelena umire. U grad dojuri na konju stranac iz Zagreba. Gdje je gospodar? Zapita sluge. Ne znam, odgovori Petar Bošnjak, koji je pod vrata izišao bio. Valjda se igra kaštelana Lolića, nasmiješi se potiho Drmačić, koji je dotle s Petrom kockao bio. Povedite me s mjesta k njemu, u kraljevo ime, reče stranac. Petar zapali luč, povede stranca do kaštelanova stana i kucu na vrata. Pred njega izleti Tahi. Koji me drznik buni u to kasno doba noći? Zavika Tahi, gnjevno omjeriv stranca. Homo regius, odvrati stranac. Jeste li vi velmožni Franjo Tahi, vrhovni konjušti kralja? Jesam, reče Tahi u čudu. Pa evo vam pisma pod velikim pečatom od kraljevskog odvjetnika Blaža Hazafija. Od kraljevskog odvjetnika? Šta će od mene? Čitajte sami, zbogom, reče stranac i ode. Tahi istrgnu slugi luč, vrati se hrlo u sobu, razmota pismo, stade čitati, blijediti, drhtati. Za ime Božije šta je? Vrisnu Lolička. Šta? Zakipi Tahi. Vidiš li onoga na vješalima? Taj me je optužio. Seljak me tuži. Čuješ li, gavrane? Moju glavu traže, moju glavu. Jeste li s uma sišli, gospodaru? Prestravi se Lolička. Ja, nasmije se stari grohotom. Ja sam zdrav i zdrave pameti. Kralj me zove pred sud gdje se sudi krv za krv. Oh, iz zasjede šiljete vi svoje gromove, kukavni bozi. Napolje, evo me. Vaša crvljiva pravda odbit će se od moje duše kao što turska taneta od mojih gvozdanih prsiju. Hrlim korakom pohita Tahi u gornje stanove. Na pragu dočeka ga sluga blijed, prestravljen. Jer se mladi gospodin Gavro povratio iz Zagreba? Zapita gospodar Mrko. Nije, milosti, odvrnu sluga, ali gospa, pusti me, idi. Mahnu Tahi rukom. Nehotice krenu Tahi put ložnice svoje žene. Na prozor prodiraše mjesečina. Tahi ustavi se na pragu. Jelena se trznu, sunu uvis i isceri sumrtvo lice na muža, a on protrnu, proniknu. Jelena izvali grozničave oči na Taha, skinu vjenčani prsten s ruke i zakriješti. Proklet bio, bludniče! Zadavila te Arlandova Dora! Baci ga mužu pred noge. Prsten zazvoni na kamenom podu, žena uhvati se objema rukama za prsa, zahripi, zinu, dahnu i pade mrtva na traške. Zazebe ga. Čudno svjetlo igraše na mrtvom licu oko Dorine slike. I Arlandovica kanda se pakosno smije, a vani graktahu gavrani. Krv za krv, krv za krv. Sva kraljevina zapanji se od čuda. Tahi, taj silni, svemožni Tahi, bješe pozvan radi zločinstva pred kraljevski sud. Namjesnik kraljevskog nadzornika Mihajlo Mereji pozva pismom kaptol stalne crkve Zagrebačke da otpremi svoga kanonika pro testimonio fidedigno i neka izabere kraljeva čovjeka da se istraže sva zločinstva, razbojstva, umorstva, sva nasilja što ih počini gospodin Franjo Tahi, vrhovni konjuši kralja. A kaptol, pokoriv se kraljevoj zapovjedi, odabra za kraljeva čovjeka podžupana Gašpara Druškovića od Druškovca i dodamo druga svoga kanonika Franju Filipovića da otkriju kraljevoj svjetlosti sve opačine tirana. Velikaši se uzbuniše, manje plenstvo smijaše se potajno, seljaci uzdahnuše, ban Drašković slegnu ramenima, sav se je svijet čudio da još na svijetu pravde ima, ali sred toga sveopćega čuda reče Frankopan Banusi drugu Draškoviću.
Vi se čudite, reverendissime kolega, odakle taj nenadni grom? Dobro, čujte me, vi htjedoste Taha zasad čuvati radi politike, premda znam da su vam njegova zlodjela dodijala. Ele, pravo je pravo, a krivo je prokleto. To je moja politika. Ja sam mu potkurio kod dvora, tomu susjedskomu Vuku. Znam sve što je počinio. Upravitelj Grdak je valjan čovjek, pa kad mi je stao nabrajati Tahove grozote, uskipjela je u meni krv. Vidio sam na svoje oči kako Turčin zemlju hara, narod satire, ali vjerujte mi da nekršteni pogani nijesu gori od Taha. Pa kako da brani puk zajedno s nama ovu domovinu našu kad vidi kako ga nevolja ubija pod pravdom kršćanske gospode? Kako da puk ne poželi bez krvi doći pod Turčina kad zna da ga ondje ne čeka gore ropstvo? Ja sam vojnik, iskren, moja duša ne podnosi toga tiranstva. Zato sklonih kralja po svojim prijateljima da odredi istragu. Poglaviti druže moj, nasmjehnu se biskup. Mislite li vi da nijesam i ja rad riješiti se te kuge, toga nepopravljivog grešnika koji dira drzovito i u svetinje Božije? Nikada neću zaboraviti kako je zlostavio starca župnika, kako je oružanom rukom prodro u hram Božiji. Tako mi spasa moga i mene boli srce za narod. Al poznajem ljude kod dvora predobro. Danas su ovakovi, sutra onakovi. Tahi ima u kraljevu dvoru silnih prijatelja, u saboru pristaje većina plemstva uz njega. Nama na vratu sjedi turska napast, a prva nam briga mora biti oteti zemlju od neprijatelja kršćanstva. I moja će briga biti raskinuti silne veze Tahove sa dvorom i odmamiti domaće plemstvo od njega. Al tomu se hoće opreza, tu valja pričekati zgodu. Vi idete prijekim putem, dobro, ali pazite da vam plameni mač ne pukne na kamenoj lubanji Ferka, na štitu silnih mu zaštitnika. Da vidimo, reče Slunjski, pa ako pravda ne uspije, grom i pakao, neka. I knez stisnu jarosto zube. Dne 2. srpnja započeše kraljevi ljudi, obilazeći od mjesta do mjesta, zbrajati sve crne grijehove zvjerskog boljara, sve krvave muke jadnoga puka, najprije u Zagrebu, poslije na susjedgradskom gradu, na Stubici, u Stenjevcu, na Kaptolu. I digoše se listom vrijedni ljudi, poštovani Krsta Mikulić, kanonik Štilac, Ivan Dombrin, kanonik Pojac, Mirko Velikanić, arcidžakon Komorski, Đuro Herešinec, kanonik Čuvar, sudac plemenitog varoša na grčkoj granici Antun Knežić, župnik iz Pušće, Ivan Babić, župnik iz Brdovca, Đuro Raškaj i Fran Mrnjavčić, podžupani zagrebački, Mate Crnković iz Crnkovca, i svi staviše ruku na raspetog Boga, svi vikluše kroz jar. Tah je krvnik, Tah je kriv. I diže se za njima cijeli kraj, 300 seljaka, nagrnu pred kraljeve ljude i izjavi sve svoje rane, sve svoje suze, sve svoje jade, izreče jasno sve, nek se do Boga čuje vapijući: pravice, pravice nam dajte, ljudi smo, a evo nas ubija gospodarska zvijer. A kad se narod na Stubici skupi na dan suda i pravde, podignu pred kraljevim čovjekom ponosito glavu kmet Matija Gubec i, položiv ruku na srce, reče: Gospodo, hvala svjetloj kruni, te nas je jadne siromake uslišala. Ljudi smo, imamo srca i duše, pravice nam dajte da možemo disati, živjeti. Idite krajem, pitajte svakog prosjaka: zašto si prosjak? A on će vam plačući odgovoriti: Tahi me učini prosjakom. Pitajte na kraju svaka vješala: tko vas je sagradio? A ona će vam odgovoriti: Tahi za svoje veselje. Pitajte rane na našem tijelu: čiji ste vi biljezi? Odgovorit će rane: mi smo znaci Tahova biča, Tahova mača. Pravice želimo, to nam je lijek. Ne dajte da opet proteče krv iz starih rana, jer krv rodi krv, po krvi postane kršteni čovjek divlja zvijer. Te riječi položite na kraljevo krilo, neka nam pravo sudi da on je od Boga. I poštenjak Drušković napisa vjerno svaku suzu, svaku muku, napisa 3 rifa Tahova grijeha i posla i kralju na koljeno. Na vratima župnoga dvora stajaše podvečer župnik Babić, držeći za ruku upravitelja Grdaka. Prijatelju, reče starac kroz suze, hvala, vi ste prava hrvatska duša.
Da nije vas i vašega srca, ne bi tahu puko sudnji dan. Oh, koliko ste vi prištedjeli jadnomu narodu suza i krvi. Da vi ne digoste glas pred kraljevskim licem, ne bi nade bilo da se puk izbavi iz kandža živoga Sotone. Blagoslovio vas Bog, ko što vas blagosiljam ja i cijeli taj bijedni zapušteni narod. Oče sveti, poljubi grdak starca u ruku. Da, u meni kuca staro hrvatsko srce, što mi ga je namro poštenjak otac. Ja primam vaš blagoslov. Neka me krijepi u svetom boju za pravdu i ako Bog da, skršit ću glavu razbojskoj nemani na susjedu. Zbogom, oče moj. Pun svetoga ushita koračaše plemić prema svomu domu, a ispod drvenog krova župnikova uzdignu se pod nebo usklik starca svećenika. Hvala ti, spasitelju svijeta, koga slave svi narodi svijeta. Bože, izbavi moj narod. Kraj glave 19. Glava 20. Šimun je drmačić široke volje. Suknena kapa sa kokošijim perom sjedi mu na lijevom uhu, crveni nos mu sjeva kao ruža o jutarnjoj rosi, bradica mu trepti neprestance, a iz maglovitih mu očiju vrcaju iskre. Povratio se od proštenja pa stoji klimajući pred susjedskom krčmom kraj ceste i vuče lijevom rukom za sobom Petra Bošnjaka. Šimune, reče Petar, ti si pijan? Oh, nasmija se fiškal. Ja pijan, Šimun Drmačić pijan. Te bačve nema susjedska pivnica u kojoj bi se moja pamet utopila. Kad umrem ostavit ću ti svoju birsu da je prodaš Kranjcima. Bićeš bogat čovjek, amiče. A evo vidiš, ja još stojim na nogama, pa sam nota bene žedan. Žedan, udari Petar u smijeh. Zar ti nemaš dna? Tako mi porcijunkule, grlo mi je suho kao što lagav prije mošta. Hodi, idimo unutra, ja ću platiti, nemoj da pomislim da si zbilja magare. E pa, po toj tvojoj volji, slegnu Petar ramenima i pođe za pijancem u krčmu. Soba bijaše mračna, dugi drveni stolovi pusti, a u kutu drijemaše debela krčmarica. Dobaci na majko, viknu Šimun, 2 vrča poganskoga, jer premda sam dobar kršćanin, ne mili mi se kršteno vino, a ti ga znaš krstiti osobito kad je čovjek pijan. Ne bojte se, kume, našali se pod silu debela žena. Ta vi ste trijezni. Jel da sam? Vidiš, Petre, da si magarac, nasmija se fiškal, sjednu za stol za koji se je i njegov drug smjestio bio. Krčmarica stavi 2 vrča pred goste te iziđe napolje. Okruživ očima sobu, zavjeri fiškal u vrč, pa će dignu nos svomu debelomu drugu. Vidiš, Petre, kad sam onako sam, kad vidim svoj cvatući nos u vinskom ogledalcu, nekakva me čudna volja popane i počne filozofirati, to jest u svojoj pameti premetati sve, što, kako i zašto na tom svijetu biva. Pa o čemu mudruješ? O svemu, brate Pero. Exempli gratia, o našem starom vuku na susjedu. Nije li, reci mi, taj čovjek vragu prodao dušu? Ni car mu ne može ništa. Evo, prevršilo se godina da su komesari ovdje bili, ala se vikalo. Već sam mislio da će našega milostivoga na mijehe derati. Ta nije li ta podžupanska tikva napisala cijelu plahtu kojom bi se mladenci i u prvu noć pokriti mogli? Pa šta je? Brus, ništa i ništa. Tahi sjedi mirno, gladi brke, odire seljacima kožu i ne makne uhom kad onaj komorski hrt grdak na njega zalaje. Nije li to čudna mudrija? Nas bi zato već 10 puta objesili bili. Nas, nasmjehnu se Petar, načev drugi vrč. Da kako, ali su to drugi računi s našim gospodarom. Gospoda imaju vraga za kuma. Naš gospodar, kad na njega dođe ona velika popara i kad mu gospođa Jelena umre, sve je škripio zubima, pio vodu i žene mu nijesu kvarile posta, pa je išao u plažun. Poglednu ga ispod oka kad se povrati, frkao si brkove, smijao se, pio vino za 2 čovjeka i ljubio žene na petak i svetak. Dobro je, mišljak si, grom neće u Koprivu i mi tu možemo veselo živjeti. Bijesa veselo, zamrmlja fiškal, navukav kapu na čelo. Kad sam maloga Gašu u Turovom polju služio, bilo je zlata kao i blata, al tu,
Brr, posla da ne možeš odahnuti, a pri svakom nosiš glavu u torbi. Pa šta od toga, šta? Ovaj svagdanji krušac, nekoliko prebitih dinara, uvek se motaš na istom mjestu. Meni je već tijesno, vragometno tijesno ovdje kod toga skupoga vraga, puknu pijani Šime pred sebe i strusiv treći vrč. Zatim nastavi kroz smijeh. Da me ne drži ovdje žena, pobjegao bih. Žena? Zapita u čudu Petar. Otkad si oženjen, protjerani fratre. Svaki dan amiče. Nakesi se Šime, sagnu u glavu. Ne znaš li da živim kao vrabac po tuđem smetištu? A koja te bijesa hoće, zapita pozornije Petar. Lolička, Lolička, šapnu Šime. Lolička, trgnu se Petar. Ta ona ima našega gospodara, ima i Lolića. Haha, da kako? Lupi pijanac šakom u stol i stade grohotati da su mu suze na oči išle. Da, Ferko joj daje novaca, ona meni. Nijesi li joj nikada lice pogledao? To ti ja miče ženska Turčin. Žena za 3 čovjeka, ne pitaju za me. Pijmo ga, udari Šime šakom opet u stol, dočim ga je Petar oprezno slušao. Vidiš, to me veže na susjed, nastavi Šime, ali znaću si pribaviti kapitala. Otvorit će tahi kesu. Kako to? Prignu Petar glavu. Šime dignu se na noge, nagnu se preko pol stola i prišapnu Petru u uho. Da to je velika tajna. Da. Seljačke strvine rote se opet. A tko zna gdje mi je glava, gdje korijen? Tko? Ja to znam. Ispriječi se, fiškal lupiv se ponosito u prsa. Ja, Šimun Drmačić. A komu reknem ja, taj može pogaziti glavu, iščupati korijen puntariji. Ovako, rsk. I ja ću samo onomu reći koji me dobro plati. A gdje si bijesa to saznao? Ti si zaista filozof, no ono za Loličku ipak ti ne vjerujem. Ne vjeruješ, kukavice, viknu Šime, baci vezenu kesicu na stol. Na, gledaj! Tu kesicu dala je Jelena Tahomu, Tahi Lolički, Lolička meni, a ja tebi, svomu pobratimu. Vjeruješ li sada? Vjerujem, Šime, reče Petar i stavi kesu brzo u njedra. Al, pera morem deji, zašto se, Petre, ti ne ženiš onako? Ta nijesi baš šepave kobile sin. Ja bih, ima tu neka djevojka u Brdovcu, Jurkova Jana. Stavi fiškal, kaže prst na čelo. Sjećam se, tako mi porcijunkale fino pile, pak ne da se ni blizu, već nekoliko puta opržila mi je brkove. Fu, nasmije se Šime, ako ti baš nije za jus primea noctis, laka je pomoć, pokaži ju Tahomu, taj se u to razumije, a poslije bit će mekša. Kad je lagav načet, pije iz njega svaki vrag. To nije ludo. Kako bi bilo ludo? Kad ja to govorim, ja, Šime Drmačić. Ja, lupi se fiškal u prsi i svali bez svijesti na stol. Petar ostavi pijanca i pohita brzim korakom na grad. Tu potraži Petra Petričevića. Gospodine Petričeviću, reče, ja znam da mrzite na Lolića, koji nam svaku kost ispred usta ugrabi. Da, koji se kao tvorac uvukao u gospodsku službu pa vlada kao gospodar, jer je njegova žena našega gospodara nadvladala. Gospodine Petre, ja znam za tamjan kojim ćemo tu Lolu iskidati iz susjeda. Vi ćete biti sam kaštelan, hoćete li? Hoću, al ruku na to, dalje ne pitajte. Moja puška ne može faliti. Pa dobro, završi Petričević, podav Bošnjaku ruku. U daljnjem dvorištu susjeda bilo je drugoga jutra velike vike. Sred dvorišta stajaše gospodičić Gavro bijesan, držeći rukom debelu batinu. Lica mu plamtjela, a crne oči igralo od bijesa. Sav je drhtao. Pred njim naricao je pristar čovjek, držeći si objema rukama glavu, niz koju je krv curkom tekla, a po dvorištu skakahu divljim skokovima neobuzdani konji. Lopove! Kriknu Gavro. Dat ću ti ja dirnuti u moje plemenite konje, od kojih jedna dlaka više vrijedi nego cijela tvoja luda tikva. Taj će vas udarac skupo stajati, škrinu kroz bol čovjek, omjeriv ognjenim okom mladića. Tako rade razbojnici, ne rade baruni. Mladić poblijedi, bijesan zaleti se u čovjeka i zamahnu batinom, ali gvozdena ruka uhvati mu straga šaku.
Mladić krenu glavom i spazi pred sobom upravitelja grdaka, koji je za vremena u pomoć priskočio bio.